Ibiro by'umukuru w'igihugu w'u Burundi Evariste Ndayashimiye kuri uyu wa 14 Ugushyingo 2024 byasobanuye ko abagiye gufungurwa bangana na 41% by'abafunzwe bose. Byemezwa ko abo bose ari abahamijwe ibyaha bito. Iri tegeko Perezida Ndayashimiye yaritanze ubwo yaganirizaga abafungiwe muri gereza ya Marumvya iri rwagati mu Burundi, asobanura ko rigamije kugabanya ubucucike. Yagize ati ikiduhangayikishije cyane n'umubare w'umurengera ugaragara mu magereza uruta cyane ubushobozi bwayo. Nkuko BBC Gahuza yabitangaje, Perezida Ndayashimiye yasobanuye ko imfungwa nyinshi zihombya leta, agaragaza ko gufungurwa kwaba bigabanya umutwaro w'amafaranga menshi ashorwa mu magereza. Yagize ati nzi ko aba bonyine barekuwe amafaranga bishyurirwa nta wafunzwe, ntimwakongera kuvuga ngo abanyeshuri babuze intebe cyangwa ngo babuze ibitabo, nimwumve uburyo duhomba. Perezida Ndayashimiye yatangije gahunda yo gufungura imfungwa muri Gashyantare 2024. Icyo gihe hafunguwe abantu 558, byari binateganyijwe ko abandi bazafungurwa mu byiciro ariko ntabwo byabaye.